Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqro ke berapa ini? 4 ya, Ya, halaman ke 16. Ada Bu Lina Saira. Silakan dimulai. Hukum nun mati atau tanwin. Nun mati ini man. Coba. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An in, An in, han hin, han hin, ain in, ain, an, ain, in huwa, in, huwa. Jangan buru-buru. In, huwa. in huwa, Kemudian man amana, man amana. Kemudian an ibadi, an ibadi. Kemudian fa in asobahu. fa in asobahu. Pintar sekarang ya. Minum apa? Ya, hebat. Terus Belum lah Pak Ustadz, masih belajar. mm, terus Man khos man khosiya man khosyiya. Kemudian anharon anharan. Terakhir kamu ngaji tanggal 14 bulan 10. Sekarang 14 bulan 11. Berarti sebulan nggak ngaji ya? Heeh. soalnya aku kemarin tuh agak sibuk juga Pak Ustadz, terus pas minta itu kan aku minta diundur juga ya, karena waktu Mhm. aku tuh pengennya mah tiap minggu tuh ngaji, apa daya. Oh, pada ya tangan tersampai ya, ya enggak apa-apa deh. Iya Pak Ustadz, jadi nggak apa-apa lah, yang penting aku juga di sini kan waktu kalau itu belajar aja sih. Mhm, mhm. Sok terus Mana sih Pak Ustadz? Sampai mana? wa Wa minhu. minhu ya? Mhm, mhm. Wa minhu Wa minhu man utiya man utiya min khairin min khairin in hadza. in ha innya jangan buru-buru. In hada. In hada. In hada. Saya mau beli TV 14 in, 29 in. 29 in. Jangan buru-buru. In hada In ya. Jangan buru-buru. in hadza Panjang. In eh hada. in hadza Kemudian min khaisu min haitsu anhuma anhuma min ghairi min ghairi an amta an'amta an hadakum an hadakum bunyanun bunyanun dunyaya dunyaya sinwanun sinwanun kinwanun. kinwanun. Bagus. Berarti sebentar lagi gelarnya dicabut ya. Nggak tahu Hmm. Pak Ustadz, nanti juga Eh, ada yang eh, lupa. udah jarang lupa sekarang. Terus lam akun yang ini. Lam ahunhu Lam akhunhu auladuhum auladuhum
Wayan'ihi. Wayan'ihi, kemudian Tarhaquha ka kotar, tarhaqu eh, kotarotun. ko Tarhaquha kotarotun. tarhaquha qatarotun. Tarhaquha kotarotun. Kemudian Alimta ain, alimta. alimta Kemudian in asaituhu in asaituhu. Kemudian kana alimun khabirun. bukan mun tapi man. Astagfirullahaladzim. Iya. Kana aliman khabiran. Kana aliman khabiran. Kemudian Min azabin gholizin. min azabin ghalidhin. Fa'au jasa minhum Fa'aujasa minhum ajrun ajrun azim. ajrun azimun. Ajrun azimun. Kemudian La yazalu nunyanuhum. bukan nun, bun. Oh, sebelah. Uang satu di bawah, satu di atas titiknya. Nun Oh iya, bun atau ya. iya Pak Ustadz. Ya. La yazalu bunyanuhum. Janya panjang. La yazalu bunyanuhum. La yazalu bunyanuhum. Kemudian Fama lahu min hadin. fama lahu min hadin. La'au la'auzu'u la'auzu'u jilalakum. Jilatan. Ini orang titiknya di atas. Lagi. Khi. Ayo. La audu'u khilal. La'audu'u La la'au audu'u. la'audu'u khilalakum. La audu'u khilalakum. Wa ila sumuda akhahum. Wa ila samuda akhahum. Kemudian Min ilahim ghairuhu. min ilahin ghairuhu. Khalau ila sayatinihim. Kholau ila. Khalau ila sayatinihim. Kholau ila sayatinihim. Kemudian yang ini wahum. Wahum yanhauna aihu. Ayu mana ayu? Anhu. Anhu, astagfirullahaladzim. Wahum yanhauna anhu. Wahum yanhauna anhu. Kemudian Wayan auna anhu. wayan auna anhu. Pinterlah ya. Dikit-dikit labinya Alhamdulillah. hilang. Dikit-dikit ya Pak Ustadz.
Ini ab, aj, ad, ab, ak. Huruf-huruf qalqalah ya. Terjadi Ya, jika Pak dia mati Ustadz. atau dimatikan. Silahkan. Ab, wa Ab, abko, wa abqa, tubdu, tubdu, tubedu, tub, tubdu, hasibtum, hasibatum, aj, 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 yaj'alu, yaj'alu, tujzauna, tujzauna, wajhihi, wajhihi, kemudian ad, ad, ad. Terus tadkhulu, tad, tadkhulu, qadhum. qadhan, qadhum. Astagfirullahaladzim. Aduh, Qadhan, astagfirullahaladzim. qadhan. Kemudian Wajadna, wajadna, kemudian atau, apa? at'amahum, At'amahum, kemudian layatgo, la yatagha, kemudian matla'un, matla'un, aq, aq, aklamin, aqlamin, yaqra, yaqra'u, yaqra'u, muqtahimun, muqtahimun, yab'asaka, yab'atsaka, ajma'ina, ajma'ina, yubdidkum, yumdidkum, astagfirullahaladzim. halo, halo, Yubdidkum, yumdidkum, khalaqna, 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 pinter lah. Segini jarang ngaji ya. Wah, kalau rajin udah deh kalah Rahmah. enggak lah Pak Ustadz, aku tuh masih tell me. Mm, mm, kan jarang jarang baca aja Telmi itu. Kalau sering mah nggak Telmi lagi. Iya, Teljar. benar Pak Ustadz. Iya, karena sering mah insya Allah. Terus Ajarun goiru manunin. mam. Oh, mam, astagfirullahaladzim. Mm-mm. Ajarun goiru mamnunin. Ajrun ghairu mamnunin. Mm-mm. Ila yaumi, ila yaumi yun Yuk, asu. yuk. Kamu Mbak sama Nun sering ketukar itu Mbak, Neng. Astagfirullahaladzim. Mm-mm. Ila yaumi yub'asuna. Ila yaumi yub'atsuna. Kemudian yang ini Iji, diha hablun. fi jidha hablun. Ala dzalika yasahidun. Apa? Yasin. La syahidun. Asa ala dzalika ala dzalika lasahidun.
ala dzalika lasyahidun. Kemudian Yamsi ala yatnihi. yatnihi. Ba, itu mah Bat, Neng. astagfirullahaladzim. Batnihi. Masya Kok Allah. ketukar mulu sih, ya Allah. Concern. Yamshi ala batnihi. Kemudian. Yamsi ala batnihi. Mm-mm. Hadza lasai'un ajabun. Terbalik. Ujabun. Ujabun. Lagi. Hadza lasai'un ujabun. Saya sering bercerita tentang dirimu sama Ibu Fatona. Saya bilang, Lina Heeh. itu udah Iqra 4, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Akhirnya pinter, kadang-kadang lupa lagi. Ibu Fatona Iya. juga sekarang begitu. Udah tamat Iqra 6, ulang lagi ke 4, ulang lagi ke Iya, 5. aku dulu kan begitu ya Pak Ustadz ya. Mm-mm. Diulang-ulang Cuman mulu. cuman karena ya pertemuannya jarang jadi lama. Kalau sering mah minimal sebulan 2 kali aja, ini sebulan sekali kan. Ya Aku mah mudah-mudahan. kan dulu mah kan seminggu sekali Pak Ustadz. Iya Sebulan kan 4 justru. kali ya. Sekarang iya sibuk. Ya mudah-mudahan ke depan masih ada waktu ya. Amin Pak Sayang Ustadz. karena kalau udah pinter nanti kalau udah pinter ke sana jarang-jarang aja nyimak pinter nempel. Ini belum nempel jadi lupa lagi. Ya harusnya sih tiap hari ya. Kebayang nggak sih kita dulu di sekolah, di madrasah, di SD belajarnya tiap hari aja masih lemot, apalagi ini udah Iya, jarang-jarang, ya kan? Coba iya kebayang bener nggak Pak tuh? Ustadz. Mm-mm. Cuman kan kalau di SD pelajarannya banyak, ini pelajarannya satu. Ya mudah-mudahan lah diusahain seminggu 2 atau 3 kali, insya Allah biar cepet pinternya. Karena kalau udah Amin. pinter kayak Bu Rehan, kayak Bu Rahmat tuh nempel gitu. Ilmu tuh gitu. Tinggal ngulang-ngulang tapi memang kalau nggak diulang juga lupa lagi-lagi. Ilmu tuh kayak gitu. Ya, Iya Pak Ustadz. kemudian ya ja'aluna. Yaj'aluna asabi'ahum Ya ja'aluna asabi'ahum. Kemudian wa ja'ala fiha rawasiya nggak ada yang panjang. Wa ja'ala fiha rawasiya. wa ja'ala fiha rawasiya Kemudian wa akba wa 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 akbalana duhum. wa akbalana. Nah, iya bener. Kalau di pikirannya kamu tadi wa akbala. Kenapa ini dibacanya nak duhum? Kan ini kamu tadi Astagfirullah. bener, Mbak. Iya Pak Kenapa di Ustadz sini bener. jadi Masya Allah. Jangan-jangan dulu kemarin Wa itu akbala baduhum ba'duhum. ba'duhum. Jangan-jangan waktu itu berpisah karena lupa ya suaminya yang mana. Astagfirullahaladzim Oh, Pak enggak. Ustadz. Kirain lupa. Yang mana suami? Nggak tahu. Aduh. Ya, ya kamu suka lupa ba sama nun nih ketukar-tukar ya. Wa Iya. aqbala ba'duhum. Kemudian, Alam yaj'al kaidahum alam yaj'al kaidahum. Kemudian, mm, fa- fawasatna fawasata, fawasata. fawasatna fawa Qalqalah juga ini, fawasat fawasat nabihi. Mm. fawasatna bihi jam'an. Pokoknya qalqalah ya. Ya, Fawasata, fawasata, fawasata nabihi. fawasatna bihi jam'an. Fawasata nabihi jam'an. Kemudian, Wala ya wala ya khafu uknaha. bener-bener. Bener-bener kamu nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, Astagfirullah. Salah mulu ih. Apa-apa kan udah lama. Wala ya
Wala yakhafu Ha. ukbaha. Ya dulu kan saya sering ketawa, sering senyum. Kalau saat kamu ngaji itu kan senang, bahagia, maksudnya bahagia bukan apa-apa, lucu gitu ya. Sekarang balik lagi. Banyak ganti mulu ya. Lupa, lupa lagi memorinya. Nggak apa-apa. Saya mah senang yang lupa gini kan belajar terus nantinya ya. Ya Pak Ustadz. Terus dan juga lama-lama ini. Wala yakhafu uqbaha. Kemudian Wa qad khalaqakum atwaron. wa qad khalaqakum atwaron. Diulang lagi. Wa qad khalaqakum atwaron. Wa qad khalaqakum atwaron. Kemudian Lam yalid wa lam yulad. lam yalid wa lam yulad. Kemudian ini ats. Ini mah bukan kolkolat tapi hams. Ats Hamzah godabat. Ya. ats. Ats Golabat. godabat. Terus Wa ma malakat aimanuhum. wa ma malakat aimanuhum. Kemudian It's if. it's Bukan ya. it, bukan it, if. It's. Ini kesalahan nulis pakai Latin kan satu pakai TSA. Jadi kamu Iya, bacanya iya. it's, jangan ada T-nya, if. Langsung aja ke S tapi cedal. Ujung lidah ke ujung gigi, if ya. It's. If. It's. Kemudian Mitskolu. miskola bukan miskolu. Oh, miskola. Astagfirullahaladzim. Miskola. Kemudian Mus. mus. Musna wa Oh salah cetak tuh. Masna wa sulasa ya, bukan musna. Salah cetak. masna wa sulasa. Masna wa sulasa. Masna wa sulasa. Ini banyak yang nanya. Pak Ari, ngaji online-nya kayak gimana? Online. Berhadapan langsung. Buka videonya bisa gambarnya kelihatan. Dan kita Iya. canggih. Seperti kuliah. Ada tulisannya. Kita bisa coret-coret. Enak Maksudnya ya Pak nerangin. Ustadz. Enak Online. sebetulnya ya. Kalau Lina ini banyak waktu tiap hari aja udah pinter banget. Ustazah banget ya. Amin. Ya Cuman ini Allah. karena waktunya aja ya. Udah Pak waktunya Ustadz. jarang ngajinya, sibuknya bisnis online lagi. Aduh. Ya Pak nggak Ustadz apa-apa. kok tahu sih? Iya. Tahu lah suka lihat sepatunya. Hebat. Ya nggak apa-apa kan bagus kayak gitu. Mengisi kekosongan buat Iya bener. buat si Dede kan. Biaya kan perlu Iya Pak biaya. Ustadz. Cewek apa cowok anakmu? Cowok Pak Ustadz 8 tahun. Udah Cowok. gede. Tuh kan biar dia jadi dokter kayak jadi insinyur, jadi apa itu kan perlu biaya. Emang biaya sekarang Amin. sekolah murah. Sekolah Iya emang iya bener. gratis. Emang gratis. Emang pergi ke sekolah nggak pakai Udah ya. ongkos, nggak pakai ojek. Emang Mm-mm. anak-anak nggak jajan, tetap aja perlu duit. Dan Iya jajan bener. sekarang si Jija aja berkelas 1 itu sehari nggak kurang dari 25.000, kadang-kadang 50.000. Kok bisa? Anak-anak Yang anak nganterin saya aja, mamahnya yang kamu Pak nganterin. Ustadz, sehari tuh nggak cukup 30.000 jajannya dia. Coba kebayang nggak coba? Kalau kita nggak muter otak gimana ya usaha ya kan gitu. Nggak apa-apa yang penting halal insyaallah ya. Amin. Yang masih lama kan di Taiwan? Kurang lebih 2 tahun lagi Pak Ustadz. Oh, ya Masih lama. alhamdulillah 2 tahun lagi nanti ketemu jodoh baru ya insyaallah. Amin ya Allah. Ya. Ya tadi sampai mana? Musna ya? Ya. Jangan musna, Ini masna. Sekarang. ya. Yuhsinuna. Yuhsinuna. Terus Huwa yuhyi wa yumitu. Huwa yuhyi wa yumitu. Kemudian Gitu ya Pak Ustadz. ngorok ya. Akhlada. Akhladahu.
akhladahu. Kemudian Yakhtafu absarahum. punya pendek. Ya yakh yakhtafu absarahum. Yakhtaf Yabsarahum. yakhtafu absarahum. Ini banyak bertanya, Pak Ari, kalau sholat itu maghrib, isya, kalau kita berjamaah, makmum baca Fatihah nggak? Iya baca, wajib. Kalau nggak baca nggak sah. Gimana kalau imamnya nggak kasih jeda? Ini imamnya kurang pinter sebetulnya. Imam tuh harus ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Itu kasih jeda. Nah, solusinya kalau nggak dikasih jeda, itu Mm. kita bisa ngikutin imam misalnya. Pas imam, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Ngikutin gitu ya, Pak? Alhamdulillah, ngikutin tapi jangan ngeduluin gitu. Mhm. Ya, pas terakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin kita amin dulu. Amin itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Karena emang benar di kampung kita tidak semua pintar. Jadi tidak ada jeda. Padahal bacaan Fatihah itu makmum, imam tuh wajib sholat itu. Memang ada madhab yang lain. Kalau Imam Hanafi kita cukup dengerin aja juga sah boleh gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i harus tetap baca. Jadi pas Mhm. amin, nah, maka dikasih jeda. Ya imam yang ngasih jeda bingung makmumnya. Mau udah gitu suratnya pendek lagi. Inna atau inna gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sujud jadi bingung. Itu caranya. Jadi saat imam baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah gitu ngikutin gitu ya. Mhm. Atau nyimak juga sebetulnya sama aja ya. Itu kalau Imam Hanafi cukup nyimak bacaan Quran imam, kita udah bener imam. Cuman kadang-kadang kan nggak konsen, pikiran kita Iya kemana. benar, Pak Ustadz. Yuk, yakhtafu absarahum. Kemudian Id il il Bi'idnihi bi'ilnihi kemudian idhum alaiha qu'udun. idhum idhum 'alaiha qu'udun. Kemudian Ar ar ardun ar ardun ardun. wa arsala alaihim tayran Wa arsala 'alaihim tayran. Kemudian iz iz rizqan rizqan wa khalaqna wa khalaq. Ya, ini lagi online wa ngajarnya. khalaqnakum Kum azwajan wa khalaqnakum azwajan. Kemudian az as 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 aja as gitu ya, Pak Ustadz? as ya biasa aja as is us es as. Kemudian Nasta'inu nasta'inu. Kemudian yuwaswisu fi suduri yuwaswisu fi suduri. Bagus tuh ya. Kalau nggak lupa mah hebat aja nih. Kadang-kadang suka lupa. Alhamdulillah. Nun dan ba ketukar-tukar ingat-ingat. Nun di Iya. atas, ba di bawah. Pak. Ya. Astagfirullahaladzim. Kemudian Ash ash astatan ashtatan. alam nasroh laka Alam nashrah laka. Kemudian as sad baso salat. as Agak nyut dikit baso salat as 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 yaslaunaha yaslaunaha. Kemudian tasla naroh tasla naran naron tas hamiyah. tasla naron hamiyatun Tasla hamiyatan naran hamiyatan bukan hamiyatun ya. Astagfirullahaladzim. Yas etas la naron hamiyat
hamiyatan. Tasla naron. Tasla naron hamiyatan. Kemudian. Ad Ab. Ab. Jangan diukan. ad Ab. Ab. Kemudian. ad'afan. Ab. Afan. Terus. Kaidahum fi tubli tub Tad. Tad. Bukan tad tud. Tad. tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Kemudian. Wa'ar. Ini Oh. tuh Ab. ad Al. ad Az. Za. Az. Az. az Yazhar. Az. az ZHO ya. Az. yazharu Yazharu. Kemudian. azlama alaihim qalu qom Qamu. qamu Azlama alaihim qamu. Kemudian. ag Azlama alaihim qamu. Ag sekarang. Maghfiratun. Ya. Ag. maghfiratun Maghfiratun. Kemudian. la yusminu wala yugni La yusminu wa la yughni. Kemudian. af Af. afidatun Afidatun. Kemudian. la yauduhu hiya hif Hibzuhuma. hif hif duhuma La ya'uduhu hibzuhuma. Kemudian. gak kelihatan Pak Ustaz. Oh iya. Ah. Sedih. Yang ini. Ah Ah. ahlika Ahlika. Kemudian. wa ahdihim ra'una Wa ahdihim ra'una. Kemudian. al Al. alqa Alqa. Kemudian. wa F. alhama F. fa Fa. fal Faal. faal hamaha Fujur. fujuraha Fa'alhamaha fujuraha. Kemudian. Yang ini. aku jangan Fal. banyak-banyak Pak Ustadz habis ini Oh, udah jangan. matanya nggak kuat soalnya Nah, ini sih lagi kumat alasan aja kalau lihat yang ya ganteng mah beneran sehat. lagi Aduh, aduh, Lina, Lina. aku Ya udah kalau ntar. ngaji nggak mau banyak-banyak Pak Ustadz Ya, dua pusing lembar lagi ya, ya sampai bawah deh. iya Tapi tolong diusahain diulang-ulang ya rekamannya gitu. Pak Ustadz Ya, ya, yang ini. Fal yadhaku qalila. faliyadhakum Haku. qalilan Fal yadhaku, jangan kum. Fal yadhaku qalilan. faliyadhaku qalilan Fal yadhaku qalilan. Yang ini wal yabku. waliyabku kasiran Wal yabku kasiran. Kemudian yang ini. huwa Huwa agna. huwa Huwa. huwa agna wa akna Huwa agna. Jangan ada e-nya ya. Huwa agna wa aqna. Ya. huwa agna wa akna Emang kamu orang Sunda ya? Bukan kan? Jawa Majalengka. Iya. Age. Orang Jawa kan. Orang ag Sunda kan G-nya. Kalau orang Sunda mah mahrib kadang-kadang G-nya. Kalau orang Sunda maghrib gitu kan. Ini jangan antara Jawa dan Sunda. Jadi agak rapuh dikit. Huwa ag. Ibu guru sakit huwa pada ag gigi. Ag. huwa Huwa ag ag. Jangan ada huwa e-nya. ag Huwa ag. Nah.
wa Huwa huwa aghna. agna wa agna. Iya. Huwa aghna masih keras ya. Nanti dilatih. Mm-mm. Huwa aghna Agnes Monica ya guru gimin gimin. Kalau Jawa kan gimin, tu gimin, tu giem, tu gimin, tu giem, guru tuh aghna gitu agak apa ya? Ya Pak Huwa. Ustadz. Kamu bukan orang Indramayu, Iya Indramayu. emang Jawa ya? Kan ada Jasun, Jawa Sunda. Bapak aku Sunda, ibu aku Jawa. Oh gitu. Harusnya Jasun. oh kalau bapaknya Sunda ikut ke bapaknya, darah bapaknya kuat kan? Enggak, bapak aku malah ngikut ke ibu aku. Oh Jadi gitu Jawa. juga. Ya udah sama aja ya. Iya Yang Pak penting Ustadz. jangan agamanya yang nggak jelas ya. Enggak lah. Iya kan bapaknya Islam, ibunya agama lain. Ini ngikut ibunya jangan Enggak. gitu. Nggak beres itu mah ya. Kalau adat mah daerah nggak masalah ya. Wa aghna wa aqna. Yang ini nih, hum azlama. Hum azlama wa atko. Hum azlama wa atgha. Mm. Yang ini wayak Wayak bidura. Mm-mm. wayak kebigu. Bidu, Wayak ke bidu. wayak kebiduna aidiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Tuh pinter. Terus ini waman aufa. Waman aufa waman aufa bi ahdihi. Bukan biadihi ini. Nah ahdihi ini kan nun. Bapak Ustadz itu kan di Oh, bawah. Tuh tahu, Mbak. Kenapa tadi salah melulu? Itu bagus gitu. Ba kan di bawah. Bawah, Ingat. Mbak. Kalau nun naik, nun di atas, nun. Astagfirullahaladzim. Nun, pinter. Kirain lupa. Waman aufa biahdi. Yuk, takutnya nanti tiba-tiba, Lina suka ngaji ya di itu di YouTube, di Zoom. Iya, sama siapa? Gak tahu ya namanya siapa. Jangan-jangan dia lupa. Enggak Jangan. lah Pak Ustadz. Waduh, lupa. Masya Allah. Yang ini, la taj'alna. La taj'alna Fitnah, fitnatan fitnatan fit ya. Oh. Mm. fitnatan La taj'alna fitnatan. Kemudian, yasnuna sudurahum yasnuna sudurahum. Kemudian, idhum alaiha kuudun ilhum 'alaiha qu'udun. Kemudian, faqad faqad abl faqad ablakatuhum tukum. Faqad ablagtukum. Mm. faqad ablagtukum Faqad ablagtukum. Kemudian, wa min wa min hiji wa min hiji yaumi mi idzin. agak susah ya. Iya. Wa min khizyi yaum. Wa min khizyi yaumi idzin. Ayo lagi. Wa min khizyi yaum. wa min hiji Khizyi yaumi id. yaumi idin Iya. izin Wa min khizyi yaumi idzin. Kemudian, faqala li sahibihi faqala li sahibihi. Kemudian. Jangan adgosu diekan. ad Gosu. Jangan diekan. Gosu. ad Go. ad adgosu ahlamin Lanya panjang. Ahlamin. adgosu ahlamin. Ya nanti doanya dilatih ya. Caranya Ya, gimana? Pak. Ditangkap mulutnya jangan Ad dipecahin. ad Jangan ade. ad Mulutnya jangan dibuka. ad Ditutup. Ab. Kayak orang yang mau buang angin ad ditutup. Ab. ad Gosu. ad ad Gosu. Iya. agak susah ya. Iya.
Abghasu ahlamin. Enggak apa-apa. Ya, terus. As astah Astakhlishu. astahli Hu. astahlihu Astakhlishu. Astakhlishu li nafsi. astahrihu Lishu. lis Astakhlishu li nafsi. lishu Li nafsi. astahlishu linafsi Panjang. Li nafsi. linafsi Oh, pintar. Astakhlishu li nafsi. Wala tahzan. wala tahzan alaihim Wala tahzan alaihim. Kemudian. wa wa Wakhfid. eh Bukan. wah Ini wakhfid. langsung Alifnya tadi ya, ya. nggak bunyi. Ya. Wakhfid. Wah fin Wah. janahat Wakhfid. Wakhfid. Bukan wah wahfin. Wakhfid. Wakhfid. wah Oh. fit janahaka Wakhfid janahaka. Belajar yang rajin ya. ya Pak Alhamdulillah. Ustadz. Itu hampir. Alhamdulillah. Ya. Kayak udah ngajinya Sedikit jarang. lancar lah ya Pak Ustadz. Gue Ya kayak Allah. dulu. Ya udah banyak kemajuan insya Allah ya, diulang-ulang terus. Insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi pinter. Nanti kapan-kapan ikut ke metode putus ya. Metode putus kan Ya. udah sering dengar, lihat tuh. Ada Mbak Yandra, ada banyak Bu Fatona, ada Bu Maci Ramlah. Metode putus itu bagus. Jadi Iya bacanya Pak Ustadz, nanti diputus-putus ya. ntar dicoba gitu ya, belajar sama Pak Ustadz dicoba. Oke. Terima kasih Bu Sepatu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Iya. Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.